abebembezwa rwo mu district ya Buhweju batabukira batura hanshonga yo butashomesa abana babo ekinte kiretire Buhweju yazinga mu mbyo bwegese abazira barukutwara abana babo kushomero mu mashomero gahare bashabirwa kuhagera amashomero go wabo nyabaramwe mushomeze z'abana aho kubaza Weza kwerangi uzitwareyo weza sereka go uzitwareyo konka mushomeze z'abana mu kubaza abo kuba kuko yo wakwata sente ukazitwara weranya nyina sereka gwa we nabandi 10 to kubasa shomeza abana aki aho kubasa mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Buhweju de Wathire asimura umurimo ukoze rw'amadini mu Buhweju okutungura ebyo bwegese madine cyo kubanza nukuga abandize kurete ntunguka umucyuka byite byabo ako amashomera garumuga katandukwa eiza abacurusto ninga abakristali n'amataka nagacakiza so nabwecu ito gavumenti utekwa kurankwagoragana na namadini kurankwatungura we are reading for the future, better future, everything nebya future. Mwena nibashabimwe abana batabokushoma mwe kwateje murebke ngumwagumaho ahabo kuba mwamutakuzere mukabangitwe nare mukatushiraho myaka ebirungi tumukuzakobereba nyabura office rumu neza hati nyenta karenezanyi Mbasa kugira ngo hati muri yo numbora abona abantu mushomera katinda ni muraba mungu bariza usheni bariza kai kongo ni tuwe office sturum babe bashomire za Kampala nankai aha mukorogo miliyoni 8 zurundinwe okugura amabati go kushakara inzu yo mburuzi tulonza kushakara konkimo mtwirano umombekera inzu yo mujarachi yombuzi mutwirano muhereza mukama kandi nakwasima abantu bakati hagaye shuri ibiri aho kugira ngo ikitindusa cyenje egera ukombekwa tuzakubana ikire cyenje kure y'abarumu akubarhanga arhamwe nite okukishije omugani makuru bishop wa Western Kora tongwizo kushakare kanisa erahinduke cyo kureberaho muri kitagata kandi okwatirehe muko nabaronde 500 obware yatika wowe oyabembere na warutari akakunukirori kandi aretse kureba ngo kwati atanga kugira ngo akashaga bagese obware ba yakunukirori yataho mushambani hati yotegereza ebyantunguka byagira ki orutaro rwaza kwimuka umukaza ati byawo bimanyire ndatwo bimanyire ndakugira elwano hata babubereza arayamushobera atarika kwiba abandi bigire ko kwita bayita batangiba dumwe ahabintu ero kuretera entunguka yabonka neshintu cyo kubura ecyo yorekerire zina ya Yesu nutushaba ngo gashweke kaniseji ekwese kitina sa abiciriza basimira umureberezi n'umujuna habwo kubaho mpimbo okombeke kaniseji Bishop Katandika nkuko wareba kanisa yaka kandi nakusimira abantu abanyamwinji abacinyire bintu bijya tuti bishop ati aho yakayero erka sate pasent kurigira muri kibakwenda gukora ese kumayisa ngo neza kuba icyo kureberaho twakunze kukagira ubureberezi umurimo yayo yabo okugumiza urukombeka no kumarire kanisa usaba dikoni ukagira umurimo wo kurundo St. Cathedral etuge mission and bishop abatura barukurenga igana bakire Yesu Kristo nko mujunu wabo amakora gagasha kwa Abraham Ganzi na Sheikh Abdulatif.